ke eng tsa mo dintlwaneng mo no ira la ngwana mo a go ropola ba tshitse ka moroto ya ene re no go isa revenge ya so dimane ke na tlo thusa ya ka lo bisu di ya tse tsao tse man ya so ke man di man starfish the tlhalose Sure, brother. I go by the name Starfish Magic. The modern day sangoma, brother. Ke khono tse di karata, ke di nyamalise ba ka ala ke. so ra ro o ka nyamalisa di man Mfethu. Watch. Ala ke zem. o ile ka di man yo Ala ke musi mfethu. musi Ala ke zem. le kile ka yona no Starfish Magic bona ke thabela gore ke sena lo wena monnesho bona ke nya ka nthuse re ntshe revenge mo 3000 ne 3000. yeah Skausa, I thank you man o mo kra ka di man sa wa re tsamaya no go ita go tsamaya tshware tsamaya Oh, wa etsa mane. Bras di dena se video fela ke YouTube series ba reng ke papao so ba fethu ke gopela o lebelle go YouTube from episode 1 up until episode 9 di fela ka episode 9 so mo di check anda ba fethu search ma bonyoko don't forget to subscribe I didn't no ka gopela subscribe no ya ke sa gopela ke bone di flop bon tap wait yeah leave you le like that let's skip the ads you know